Znaš li što je memorija u ChatGPT-u i gdje se postavlja? Ostani sa mnom i u sljedeće 2 minute nauči što je memorija, zašto je bitna i gdje se uključuje u ChatGPT-u. Memorija pamti stvari koje se ne mijenjaju često. Kome pišem, u kojem tonu i u kojoj industriji radim. Rezultat? Manje tipkanja, konzistentniji ton i brži odgovori. U redu, ajmo pogledati kako to zapravo i postavljamo. Uđemo u ChatGPT, kliknem na svoje ime, postavke, personalizacija i ovdje kod stavke memorija uključim ovo pozovi se na spremljene memorije. Izađem iz izbornika i ovdje mu u chatu dam naredbu, u ovom slučaju dodaj u memoriju sljedeće. Proučavam AI i bavim se edukacijama o AI-u i ChatGPT-u. Želim da ton bude stručan, jednostavne kratke odlomke, a da su mi publika konzultanti i poduzetnici. Kliknemo Enter i čekamo da se naš unos zapiše u memoriju. ChatGPT će to upisati u memoriju, navesti će da je memorija ažurirana. Idemo se vratiti nazad da pogledamo kako je to on zapravo napravio. Opet na svoje ime, postavke, personalizacija i kad dođemo do memorije kliknemo tu na upravljanje i ovdje možemo vidjeti da je on unio informaciju koju smo mu dodali. Ovdje možete pojedinačno ili brisati sve stavke ukoliko želite. Izađemo van i možemo početi koristiti ChatGPT koji ima spremljenu memoriju o nama. Ajmo sada vidjeti kako to radi. Otvorimo novi razgovor i ubacimo jedan kratki upit, odnosno zadatak za ChatGPT da nam napiše kratki članak za LinkedIn objavu o benefitima korištenja AI u pripremi EU projekata. Ajmo vidjeti šta će nam napisati. Evo ga, i to je to. Ako vam je ovaj video bio koristan, kliknite na like i subscribe. Ako želite naučiti više, pridružite nam se na jednoj od budućih edukacija. Više informacija o edukacijama i prijavama pronađite u opisu videa. Vidimo se.